saya dia lang mati ya. Iyo yang hai dah bilang ke. Bang kape ka dun nung bang ke pian ala si tum tan. Duty as a duty पैसा है ha. Hang đó suy lo mấy lần buồn tôi là không đi tăng cái. Tôi là bên leo pin đi tăng cái. Dulu. Kalau pilihnya sudah penang tang lebon. Macam mana? Kalau mungkin. Kalau mungkin itu saya kalau bikom kiron tu ni. Ni kalau pilih lang lo, non indeng thongke ba hini. Aso kan suni sorong aji ni senden pacum dia kan ni hang don surya long itu laso dan so angkana lu kepaluan dan kape cira patuar som thong kan si aku pacet hangala ke tu non ke social media hendo aja ko thene media hendo aja ko thene yang gong pe ni tu da dorap cholong gong pe na tu da ni hang don suri non ke banji ya festival kan mesen ko si pacum ben alir acham ti thema laso alam ti ten militum da reception committee ahin ben rang itu da media yang bangki kekere dong kan senior media alang itu kan alang itu kan tim kita tu boleh pandang ke isi tak ini kan long ri long atau ini tak kecing kita iklan pun long kerja kita tu long lapen itu rong alam te cini parti alam te cini mana individual alam te cini lapen jukan jubat alam te cini pamekan lapen kibanjiar ni sudah la sorting pensi iklan pun je panto la sibadak ini tu maningkan langsung tak si parti horong cukup pepinten ada isi karbia jutan juga karbia rutinity anso sekitar canje pansi itu iklan pun je posi asibadak kunani deng pandu suka kacedia seroi kunani kilidam de chot long stane ipali pun seroi je pan masuk ke bodi pun long ini tu pini cingwa long kami kalau lah media tempat masih ladak mungkin itu Dom pini nilitum ladak ni hang don suri risonim so rongaji nilitum kiceng pon penangar narji ding pen nilitum ceng pon lo la penon nilitum dak reception committee ahin pen nilitum non ladak kapat ladak ke kanji adim la sodim long ke kim kerang anamang ke penangan tangpon lo la pen dak field cleaning la pen abang ke nilitum non ke bang jelang arni prabjin pen lahai asayamu ke claim ke patang punya panilitum nasional la pen reception committee tu chingwai ponsi nilitum non piniyo ita me chingwai pon lo la pen abang ke nilitum ladak kecipati asondoon sita me zonal committee timta ladak unit atum phananta nilitum sithi mate kodalu bin khadalu hai hoyanta pipon lablo la penilitum non program abang ke program schedule mokha bang nilitum non sonsebom la nilitum ka mathapon ladak zonal la pen nilitum reception committee pen nilitum ka mathapon la bangso program last nilitum kiceng point bang ke tarik pre tarik capen tarik krek thom pulo asi tarik krek thom marni isi rat ame pilong bangke ilitum kacing honai Karbi Anglong Autonomous Council ACEM akehai Dr. Tuliram ronghang apana bang sinitum dak nilitum aluhi sarpu kacuhang ponye phansi nilitum mathapon lo pen alang lipanta comment and pon pen alang lita na chitong dunyi pusi lam chak nang chipi pon nalitum kacini pon la unit ko an bang ji ene ke nilitum unit kregetom do sita unit kregetom mangbong pen non la unit ke bang ke confirm lo ta unit ke thom tom bang financially kisuman asabo problem dolang do chat dasi nilitum non la bangso aningkana bang hawa risonim so rong aje la so long bang nang pedun labi phana bang nilitum la zonal secretary dulo yo nilitum reception committee secretary niliwa president lo dasi nilitum malang nilitum phana bang chira chitu dum pen peneng ayuni doan
anta dak na pa chipati dunya phan bangsi nilitum body pon po pen ining thelo alang litum ka dog betala so ningkan sek risunim sorong aje along bana chipati dun aje phan te la non kecesik pon tangge hai ko andak perman dolo kikim kerang pensek lo kedo kikim kerang abang ke non la dak main stage along abang ke chok alo la pen artist camp ta hapu indoor stadium long bang si dolo pan isi hini dolang sita ke ongdung abang ke non kikim kerang abang ke kitang sigi ong lo ton committee pen solang do karbi rar phan la so ar risunim sorong aje long kelang ba cerap cito la so thak me CSP ni han sondoma mipik alam lo pening ningkan surihini ra ko rapli aningkan ingdeng thong kebra hini rongaje hawar nihang don suri hawar risunim so rongaje along nali ilitum kaduk